tuzungumze neno la Mungu. Na walimu kuvuga ngo guhinduka, nimepea neno hili kitwa kubadilika, tukaba Imana ishaka. Tunakuwa vile Mungu anahitaji. Tukaba Imana ishaka. Tunakuwa watu ambao wanampendeza Mungu. Haleluya. Haleluya. Guhinduka, kubadilika, n'urugendo rukurikira mu Kristo. Ni safari ambayo inafuata ukombozi ama kuokoka. Ikiza kibanza, kile ambacho kinatangulia hatangira ukizwa. Kunaanzisha kuokoka. Ukizwa ikirero. Unaokoka nini? Ukizwa ibyaha, tunaokoka dhambi, ari ushorufu rubi. Na hiyo ndiyo kifo. Umuntu rero, basi mtu yakiri mu byaha, akiwa bado kwa dhambi, au uwaswe na kamere, yeye ni mtu ambaye ameundwa na mwili. Hanyuma alafu agakora idari ya kamere, alafu anafanya tamaa za mwili. Hanyuma akongera kandi akayoboka imibereho ya kamere, alafu anaongozwa tena na tamaa za mwili. Uyu mtu huyu atuye mu byaha, anaishi kwa dhambi, atekereza ibyaha, anafikiria dhambi, agakora ibyaha, anafanya dhambi. Ubuzima bwe, maisha yake, buvuga ibyaha, unazungumza dhambi. Imibereho yiwe, maisha yake, ibayeho mu byaha, anaishi kwa dhambi. Uyu muntu rero yiyakishije, mtu huyu akiokoka, ntabwo ahitahinduka umukristo, hawezi kubadilika hapo Mkristo. Iyo wakiriye agakiza, ukipokea wokovu, ukipokea wokovu, bisobanura ko uhindutse. Haimaanishi ya kwamba umebadilika. Guhinduka, kubadilika, ni ugukora kugurana imibereho. Guhinduka, kubadilika, ni ukugurana, ni kubadilisha imibereho, maisha. Wa mutima uwo uzawa ugiye kwangaba, ile moyo ya dhambi ya chuki, iyo uhindutse, ukibadilika, uzufata wa mutima w'urwango ukawusimbuza umutima w'urukundo. Unachukua moyo ya chuki unaibadilisha na moyo ya upendo. Iyo wale muzaha, ukiwa uko ndani mwa dhambi, uri mu buzima buvuga nabi, uko kwa maisha ambayo inazungumza vibaya. Ariko iyo wakishishwe, lakini ukiokoka, kugira ugaragaze ko wahindutse, ili ujiridhike kwamba umebadilika, ugomba guharanira kuvuga neza, lazima upiganie kusema vizuri. Guhinduka, badilika, n'urugendo rugoye cyane, ni safari ngumu sana. Impamvu rugora, ni kwa nini ni ngumu? N'ukwisenya, ni kujibomoa, hanyuma ukiyubaka, alafu unajijenga. N'ukwikuramo umuntu wa mbere, ni kujitoa mtu wa kale, hanyuma ukishyiramo umuntu mushya, alafu unajiweka mtu mpya. Ubuzima, maisha bw'imibereho, maisha uza guhinduka, inabadilika. Abana bacu, watoto wetu, tunababyara, tunawazaa, ari abacu, wakiwa wetu, tukabarera, tunawalea. Ariko mu gitondo, lakini ikiwa asubuhi, tukabona ntacyo bazimarira, tunaona ya kwamba hawataweza, tukabajana ku masomo, tunawapeleka shule kugira ngo babahindura bazashobora isi, ili wawabadilishe wale wataweza ulimwengu. Tubajana ku masomo kubera, tunawapeleka shule kwa nini? Tubajana ku masomo, tunawapeleka shule kugira ngo babahindure abanyabwenge, ili wawabadilishe wao wataalamu. Ejo bana bacu bazohangane n'isi, kesho waweze kupigana na dunia. Iyo abantu bagiraga imfizi, watu wakiwa na dume ya ng'ombe, hanyuma ukabona ko ejo izo gihugu bigahunga izindi mfizi gatinda zawe, halafu kesho unafikiria ya kwamba itakuwa naoga ikimbie zingine. Bageza bayisongoza, walikuwa wanachongoa pembe, kugira ngo nigwana na ya yindi, ikipigana na dume nyingine ibabaze, iweze kuipiga vikali, hanyuma ile ihunge, halafu ile imekuja iweze kukimbia, imfizi yawe piga terika, dume lako lisiweze kuangamia. Icyo uri gukora rero, kile unafanya ni nini? uri gushaka kwihindura, unatafuta kubadilisha ko yarimeze vile ilivyo, kugira ngo ihindure imbaraga, ili iwe yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tegereje ikintu kimwe, umefikiria jambo moja, hari ibintu bibiri biduhesha ukugero
mawili, kavuge kimwe. hata niseme moja. Umusivile raia yeye mu gisirikare akaenda kwa kijeshi. Bibiri basa bako. Sikizeni vile wanafanya. Ijambo lya mbere. Neno la kwanza. Nubwo yoba afitugenge bwana. Hata akuwe na hekima gani? Nubwo yoba yarakoze imyitozo ya karate. Awa afanye gym. Nubwo yoba yarakoze gym. Hata kama afanye gym. Basa bamuweza masomo ya mbere. Wanampea masomo ya kwanza. Ndio kumukura mwiniko mashusevi. Ya kumtoa ulia urahia. Bakamubwira ngo wewe, wanamwambia wewe, urabanza ubinyabo. Wewe kwanza utakuwa pusi. Ukamsembe. Anakubali. Bakamubwira ngo uri nyabo. Wanamwambia wewe ni pusi. Ihamagara nyabo. Akasema wewe jiite pusi. Bakamubwira ngo wiyite ki. Wanamwambia ujiite jambo hili. Bamara kubona neza ya makali gisebira rashize. Wakimwondoa hizo makali zote za urahia, bako kandi alafu bagatoza umubiri wiwe, wanaandaa mwili wake. bakamubwira ngo warajanye cyane. Wanamwambia umelala sana. Bakubaka umubiri wiwe, wanajenga mwili yake, bakabashira kuzuba, wanaweka kwa jua, kugira ngo imibiri yabo yakibaraga zo gukomerera izuba, ili mili yao ipokee nguvu ya kuimalika kwa jua. Bakabashira mu mbeho, wanaweka kwa baridi, bakabakoresha imirimo, wanawafanyisha kazi, kugira ngo umutwe wabo, ili kwa kichwa yao, kwa kuyahaza bari bafite mu muryango, ile kiburi walikuwa nayo kwa familia, burya babonaga ko bashoboye, vile walikuwa naona ya kwamba wanaweza, bibanza bibavemo, hayo kwanza yaondoke. biroshe cyane, Ni rahisi sana guhindura umusivili umusirikare, kubadilisha raia kuwa jeshi, ari ikintu kitaza gishoro, lakini kile ni ngumu sana kubadilika. kandi leta zibizi ariko zitazivuba zikororosa. Ikintu kidashoboka, Kile ambacho hakiwezi ni uguhindura umusirikare umusivili, ni kubadilisha jeshi kuwa raia, kuko zabindi bamubasemo, kwa sababu yale wamejenga kwake, biba biri mu mutwe, hayo yako kwa kichwa yake. abazi kurasa, Anajua kushoot, abafite umubiri uhanganira ibintu, ana mwili ya kuvumilia kila jambo, abafite ubwenge bwa disipline ya gisirikare, ako na discipline ya kijeshi. ikintu basa bakora gusa, Kile wanafanya ukumukuraho imbunda n'iteni, ni kumtoa silaha na vazi uniform, bakamubwira ngo basivili ni abandi basize, wanamwambia ya kwamba wale wa raia ni wale umeacha, hivyo bihanganira, uwavumilie. imbaraga ufite za gisirikare, Nguvu unazo za kijeshi ukazikoresha, usizitumie. ariko barabizi neza n'ubajyanye wiwe, Lakini wanajua ya kwamba hata kama amelala kwake, umusirikare mu mutwe. yeye ni jeshi kwa akili zake. Icyo bivuze ni iki? Kile nasema ni nini? Ubuzima bwo gukizwa, Maisha ya wokovu, ya kuokoka. iyo umuntu akijijwe Mtu akiokoka bisaba urugendo rwo guhinduka, inaomba safari ya kubadilika, bisaba urugendo rwo guhinduka. inaomba safari ya kubadilika. Ntabwo Imana idukeneye gusa ukuboko kwakira agakiza, Mungu hahitaji kupokea wokovu peke yake, ahubwo Imana idukeneye ko duhinduka, bali Mungu anatuhitaji tubadilike, tugasa nayo, tufanane na yeye, tugakora nkayo, tunafanya kama yeye, tugakunda nkayo, tunapenda kama yeye, tubabarira nkayo, tunasamehe kama yeye, hanyuma tugakora ubushake bwawe. alafu tunafanya mapenzi yake. Haleluya! Haleluya! Ntabwo bigishwa Kuokoka tukaba abasinzira mu mutwe, tukaba abasinzira mu mutwe, tunakuwa wasinzira kwa kichwa, tukaba abanyabyinshi muri mayindi, tunakuwa wanatishi kwa maindi. ntabwo ari byo Imana iduhamagarira. Si hayo Mungu ametuitia. Imana iduhamagarira Mungu anatuitia kuva muri kavukire yacu kutoka kwa kizazi chetu, tukajya muri kavukire y'Imana. tunaenda kwa kizazi cha Mungu. Kamere y'Imana Umbile wa Mungu, nicyo Kristo yakoze, kila Yesu Kristo amefanya, yambaye kamere y'umubiri w'abantu alivaa umbile wa mwanadamu kugira ngo natwe twambare kamere y'Imana. ili sisi pia tuvae umbile wa Mungu. Paulo rero Basi Paulo yandika urwandiko rw'Abaroma, akaandika waraka yavuze wa mu bice bitandukanye, akasema, yavuze mu bice bitandukanye, alisema kwa aina tofauti, ariko muri gice cya 12, lakini kwa mlango wa 12, ariko bize mu gice cya gatatu cyabo, muri iki gice yanditse cya nyuma cya 12, kwa sura hii ya 12 yavuzemo amagambo aya tugiye gusoma. alisema maneno haya tumetoka kusoma. Abaroma Warumi bari bakeneye guhinduka, walikuwa wanahitaji kubadilika, ariko
anaata mkono juu, alafu akitenda dhambi, wakimtembelea anawaambia ya kwamba nimebatizwa, lakini mkono huyu umetenda dhambi. Siku ile nimebatizwa, wanakubali kutumikia Mungu, wanakubali kumwamini Mungu, wanakubali kusema kwamba, lakini wakakubali kutenganisha wokovu na Mungu kwa maisha yao, wakaishi kwa maneno mazuri, lakini miili yao ikaendelea kutembea kwa kitamaduni, lakini miili yao ikaendelea kufanya mambo ya mwili. Paulo alipojua akawaandikia akawaambia madugu na wasii na nini naye nasema kwa sisi. Kama la kwanza ni hili, na wasii nyinyi chukueni miili yenu muweze kuitoa iwe dhabihu. Kina maneno matatu. Jambo la kwanza, toeni miili yenu iwe dhabihu kamilifu. Na toeni miili yenu, toeni miili yenu, kutoa miili isipokufa. Maneno yaliyopita. Neno la kwanza ni kuacha uzinzi. Si kusema kwamba hauwezi kufanya usharati, ni kuacha kusema vibaya. Si kusema kwamba hujui kusema vibaya, ni kuacha kupigana. Si kusema kwamba huna nguvu. Ukiacha kupigana kwa sababu hauna nguvu, hapo ukiacha kupigana. Kuna siku moja nimepiga kijana huko Kasarani. Walimpiga huko Kasarani. Walipompiga nilikuwa kwa umbali wake, nikawatazama, nikakuja nikikimbia. Nilipomkaribia nikapata ni wengi, alafu nikawasogelea nikamwokoa. Walikuwa kama watu 20, kwa sababu wapiga kama sana. Wengine wakakuja, alikuwa peke yake, nikaweza kumpigania. Nilipofika hapo nikawa na hekima, nikasema hata kama tuumbatane na yeye hatuwawezi. Na tena sikuwa natumia wokovu, nilikuwa natumia hekima, lakini nikawa na uzuri tena, nikaweza kumwokoa hapo. Nilipomwokoa akakimbia, nikabaki hapo. Nilikuwa nimekuja tu wawili, nilipomwokoa yeye akakimbia, nikabaki hapo. Baada ya hapo, si mimi nilikuwa na shida na tukapatana naye, akalia sana akiwa na huzuni. Nikamwambia baba, vumilia. Baada tumekimbilia sisi si wazee wa kuweza kumwokoa mwingine. Sisi tuko mahali pa kutoa, lakini hatuwezi kumbatana kwa kupigana. Hatuko kwa ngazi hiyo kwa sababu ya ubaguzi. Sikizeni mwambie, sisi hatuwezi hata kupigana kwa sababu miili yetu haina nguvu za kupigana. Paulo akawaambia, toeni miili yenu ya bado ni uhai, bado inaweza kufanya kazi, hii inaweza kutenda dhambi. Fanyeni dhabihu kamilifu, uweze kutolea Mungu. Jambo la pili, mtoe dhabihu kamilifu. Sitoe dhabihu ambayo ninyi pia hamshukuru. Toeni dhabihu ambazo zimekubaliwa.
Ukutana kukuya kukuisana n'ukuntu kumva Imana. Ni kutoa kutoka kwa imani na upendo unaomjaa. Tunataka kuzungumza abandi batazi. Yale tunatoa eti ni kwa sababu wengine wametoa. Ni kitabu chera. Si dhabihu takatifu. Ni kitabu chera. Dhabihu takatifu Ni yale ufite. ni yale unayo Awe Mungu kumva Imana. ambayo vile unampenda Mungu. Umutima utakuchirubanza. Moyo isipokuhukumu. Alimugeta. Alafu unatoa. Bavandimwe. Madugu. Mvaya magana. Sikizeni maneno haya. Kuibuka. Kubadilika Kuweza kumupeleleze. inaanzia kwa fikra. Biblia ivuga. Biblia inasema Mukutana Biblia. toeni miili yenu. Biblia baba mzima. Hiyo dhabihu kamilifu Sera. ambayo ni takatifu Shina. inapendezwa. Haleluya. Ukweli kwa Mungu kwa Mungu ukwiriye. Hapo ndipo kumtumikia kwenu kunastahili. Kandi rero. Na tena Ngozi shushana n'ababone. usifananishe na watu wa Shushana n'abitigiye. usifananishe na watu wa majira haya. Ahubwo Bali muhinduke rwose. badilike kabisa. Umutima musha. Ukiwa na moyo safi. Biblia y'Ikinyarwanda. Biblia inasema Umutima musha. inasema moyo mpya. Biblia y'Icyongereza. Biblia Inasema muhinduke. inasema badilika. Mukizitegereze misha. Ukiwa na fikra mpya. Kwa nini? Kubera iyo mudategereza neza. Mtu akifikiria vizuri Yumva neza. hapa anasikiza Iyo vizuri. mudategereza neza. Mtu akifikiria vizuri Akora neza. anafanya vizuri. Iyo mudategereza neza. Mtu akifikiria vizuri Avuga neza. anaongea vizuri. Iyo mudategereza Mtu neza. akifikiria vizuri Akora neza. anafanya vizuri. Tubabwire bavandimwe. Acha niwaambie Muri ndugu, Biblia. toeni miili yenu Ibitabo bizima. iwe dhabihu Tujye gushima n'Imana. toeni Ndimo takatifu. kubikorera kwanyu. Ni hapo kumtumikia Mukwiriye. kunastahili. Ijambo ry'Imana. Pokea neno la Bwana. Amen.